Hello? Hello? Get on, Shaw. Get on. Sheila, dit aan nog mee heen, Jack. Dat broer, dat piece around er wat ik Grammy was school nog. For fluk's sake, Jack, want him crazy. Dat broer. Hier hast du wel wat gejekkelen, wil het even doen, gobber foos. Wat, hè? Kijk maar snel rijden, hol maar met je, bro, right? Ben maar gaan uit de man, Shaw. Bye. Cluster. Nee, dus verder. Zoals ik kan je show, yes, and you know. Maar toen nog wel nog een macho hanschen hoe zijn je worden. Nach in nolle key verder. Snach ga moet hier bego hier nog. Maar nog best je tek khali op hele bixet. Ach, meestal kan je men statues roig Marcus schön. Bes je dat tastal go riga dit wijn. Hoor ik van je de worden, bes je het namelijk. Hoor? Dat hoe chipje. Hallo, hemos. Hallo. Ben we die hemos hier? Zeg maar tegen bij nog maar in nog zo moet. Ja, mijn chef had er mijn door gewoon spacer de hem zei ik dus dat goed nodig bij. Dus ik gewoon zijn is. Je men hier in Rwanda let. Daarom koppel serie dat het hamster geleden wordt geidig. Dus is een mank. Je hoor je die libetje hier hemos. Je goede tamero. Moet je nou la roie. Waarom dat de worden binnen houden man zo kort toe superglue hem. Superglue. Ja, en dat me. Han går ofta statue om superglue maar doet jag niet aan zijn engeling. Ik ben niet in flikkerstel. Oh ja, wat angels gaan we dat je? Oh ja, naar hengel wie ze pleders naar rodisch en lugge verder dat firma worden. Just naar hengel zien goed je weer. Zeg eens kan je willen visa heen som aankörare. Ja, veel Dus plezier. helemaal schöne afvontes liggen aan je pien. Hè? Ja, de frikkerin schön. 3 pond. Oh, maar hagui. Mama. Kijk me met je schag weg met je goede die lieve hemos. Superglue doet je in de bed. Ach, meestal kan je niet nog hebben. Oh, dat is al mooi. Hier zijn Bernard bij elkaar voor Marcus kennen en later stechen bij gewoon marscheel. Charlotte gefader, maar ver, ook sabel Steferina. Je moet aan naam fante. Ja, jou wel, ik sta gewoon heen ik. Sorry, Charlotte fader maar ver. Charlotte kasul, ik weet dat je nog harbe hier. Just show order. All right, Ren. Manam go be on course happy kele ulche. Just the Nickens. Well, die me mee chach maar be. Tanto die sin gus kalin jas mar so weg. Ja, tu wacht. Vader, Goed toe, Jonna. kerklaar. Wist je dat tu wacht is radio een solie in de gewoon. Mooi. Wat is dat? Kan men dan maar haas. Na roort me laat hanne. Ni liggen met de ene eet ik al gemeen dre. Wacht eens. Kan men die haas. Solie in de Jesus Christ. Rianna, tak lor mai et nach hol. Sei große frischen. Niet eens aan vuischen in is. Nicht durch Nancy lim gemich bekase so shape, han riship ni so ge nach mir. Ja, dat is een brilliant hen. Mo she has toch lady go gear when you learn Christmas carols. Was fit je bringe je gitaar? Om een kind tronon de beetje, zie nog me klaar te bek. Jof, niet eens Rianna, ni we gaan nog bis raak je hier, har spit de nog, dat het hij niet feed je wol. Je maak je nu de schetje aan in deze dele goed frischen. Wil je dat een post in seiltje scheef? Wel, sure kunnen we kerst roosje voor je. Kim heet dat zijn? Punt niet goed gitaar, maar je hele. Går mil mai den story. Slaan. Slaan is die nog maar schön lernen. Hier kan zijn gaat een brand worden. Dat net is aan toen hè. Ach, kan je niet chatten voor lopen aan diabel. Wat het kan bij kop. Oh, regen nee, hè. Wie daar stond je maken mooi ik. Staan braad morgen krocht dat kind dat je zeg op. Maar zijn jij bij je braad. Daar is je Nancy heen geworden keer se gaffe en noorshoed senjarig. Les glas kan. Hoe chat had het roert? Die roert. Anno wie kan je maar die statue morgen dat kan ik zeggen als er David ook zei. Vi kör bij Michelangelo ja. Hè, wie mot. Sma vi heen. Kat voor je. Jo, det var det nog ni stitche bij den statue vill ha så ro. Det hol lack bla fakal. Ach, fader gotar i macht die station. Men skulle bara runt sin hjälp och gå mot statue och känna att sin lar och island chawal. Nach morgen loiden nobody hemsch. Wat dat gewoon niet. Dat zijn niet station naar Manchester wie gelaan wie zo wat do. Heb ik hem en Jody weer in job show gehad. Sint Gallen te go nobody. Agus has is glinder arm switch torch no agus mass force hand skillen en sjoelerecht. Skillen no mo. Moet je ja, spel skillen wie gaan ja moet super doen. Dat is het verder over aan.
Mu se fruit. Agus frustante ge fá nach rohéimes. Haidir tú? Mar gur fada ó súpa glúr gómuide. Me tú héna gur seasta grúpa héimes, de sa bhréanos tú measta naine bhíthe. Aon déad is gar go me náte go slachta lei se stabla út sib héna cúnaí an. Gan ha glach. Chu baróíar do war go dúnas í híon hain, hebí chaide. Nach muide a campla cholín, agus a bud dé siúlain? Ó, ní se chu fada sin chuir báchain ód, bag na leagún techa nó samúlach ar an héin agus tá mis an rálaid. Nach é núd ar gáirí. Águr fiar a cholín. Agus meistú cerdingénasa á dó cíd a hachhaid. Agus bhfuil agad. Bhfuilm capra le cáis agus ham. Toastalte mas féidir a haig. Ní le cheaparí éin, agus mas ocrúsatát tá a tain cáil café. Well, barlam fanart an seo. Agus tá capra agus san? Agus a bra blasta. Cé go dhéar me mustard agus nach bhfuil me a haig. Ní an mustard éin. Ó tá me cheapa go near le Denise dearma é áta? Ní le tastal uimse a capra le cáis agus ham. Cinse tá sé sin agad. Agus mna bhfuil, ní leir a ríisias go dtí an siopa. Tuair mé héana agus mach airad an fubdait. Nach dóirí a bhac? Túda. Agus crumneart mustards na caparí. Tá pat a téile há le seo. Ó, tá cum am mhaithir sin na bhfuil a haig. Agus maram go me potabag té go jazz fasta. Toastalte. Be me sitja hálan sin. An nus go binníad ag máil se whip a haig, eh? Tá tú ahharú le bheith. Chuir a chut a gáirí. Ó, nach bhfuil inis. Tá mar rála taig tá double ag bidán go le réim múna tí seo. Ge dúir tú? Well, idir í hén segus Denise, chun sé dá smachtart. Sams go mai cean, básna. Le man sead. Nú me dín be gomáin tir si na fan sinna fer lehuiig. So sí le cechúil de stalkers san na léonfi se? Os casa go sé IDS. Nú níl difir nú fáid ag a fós, tá ifir nú fáid ag nachhfuil. A ní bhéon gan se a leúr. Áil sin mar sin. Bhfuil sé bhí se chu isteachart in nummarcha. Gus réchaí, seach bháin an stalkers sa tóir bhfuilta mór a telefíe. Gus níor tuairis gurí bheití a pobl ros an rún. Béidir ránach amateur. Bhil le mór a tréin na hasí se ása, Bh suine a gomsa agus bheith áhar caiinte ógadsa. Well, bhil me tréil se seo ríist. Ceap is gur sé ganúir. Ceap hása ggéir go leir. Well, hello nach fánach an náite jofaid lumach. Nú tícín. Jack, yeah, what do? Jack? Sí, Dylan. Just a second mar tá Jeffrey me gur lá Tom. Oh, céirt. Well, tá an sinmóbíle tíochttart é sarn agus ceap mar go dainach se le Dylan agus, well, tá se go fáda sin á chama an leis. Gur bhrá lei sé. Tá níos gan leis nach daí. Ó, tá níon mór agus is cinnti na hain se sinimóbíle í fána, achan ar lomhéin. Ja, bheith sin tá, Jack. Ó, agus fan go leis tú. Tá tí géirí ar an Dylan suganne an lena vísa chuir samáin seacha. Oh, so bei se héin an ó réalt mar sin. Mór se. Bheadh sé tá, Jack, do dulcha Dylan going de sarn. Is bra leisú. Well, tá mar siar pí a fada tá a hain. Ten siráilte. Agus tuair sé beganí ná séir an féin agus tam. Rud atá tastal go géirí nach chfuil. Well, tá sé go mag an bóra bóla. Ici me an tíis. Go leis ceall. Céir tarsú legadsa? Céird? A póga tá mar sin. Bhí ná an danar. Níl tadidir siú lamsa. Ach néimech an géala an cach ar sús. Ja. Ja. An fóg sin Conor é lá chafe. Nancy. Ní fadi mi ceart le póg go hórsco a feartnar náid pebliúil. Nancy, you walked to Kieran, not to be. No, Major One.
Ní hinne a bhí geistem Tom agus tása the méid. Nancy, just have a look. What do we? No, you should back on. Céir a haig. Cá go fá cint leisgúilta de hasamhan sin? Ca se go bhfuil? Ca se go bhfuil? Tá ag meic faoin sacrú beag atá adrinne. Will ik ceartam? Will ik ceartam? Gus mátá a haig? Nach cum a faoi, simach nós é. Ó ní hé, do nós é a chalín, agus sin bun agus bar scéil. Is lomsa an pub seo, agus is mar sin a bheis, chuns wedis me. Bhán gote gan tada dí chéilí dhéala. Chora tú me? Coineo tú da chlaibín beag dúnte nach coineo. Glíomh an cúm na le go húil tá páistín even sé. No, ceirt bhí a chuil ar nós rap. Okay, I glíomh an cúm na le go húil tá páistín even sé. Cad a Jerry Moore fi sin. The kid fee
Heavy metal. Heavy metal, yeah, true me, sin. Iggy Van Koon, the league go home to Boston even shave. Guys, ik kreeg me zo. Niet dan nog het waren dan al ik. Keert? Voor me iets achter het waren bal te luiden. Ik kreeg een boel jen of zo. Beidje go rudde kind al gwyn al hal. En is bauer jaar maandag naar de kind. Honest to God, nog tegen te rennen. Niet waar was de gele dat nollig. Nog komen de dinner biffins heilig zo niet smoe. Roshan, dat wil je touchy. En jij mag magen. Hallo, Haske. Hi. Kje tart? Freaking boob show on. De gakker die dit was een gele. Hey, begarrod kart gulor. Come on. Niet eens keer die is menis mo. Kje te gestjait? Taig. Taig? Kje te jantege? Voor zijn makker is met de back. Wagger Sharon. Oh, wagger anish. Wel fan gulor am a lesh. Ka wil she kabi? Tussen me Bisharash glue. Right. Go toss a jira go chavakner to the shift heart. Fog taig fuemse. Ta shanak nogam ser haig. Nilona kanch. Okay. Dat kert galore. Grandma Milky Baronish Jack. Oh, Magalore. Ananas Cowitcha. Tá sé mí duine. Cé chute. Ouch. Waar gaat jij glaan als een nist door? Tug tú cún gom scrif leite ag Santí Jack. Ah, túra cénti. Yeah, get it together. Ma gur rochar ag surprise. Oh, good day. Kit ó husa girl. Well, ní dólan go mai Santin an rud tá sé gur a hors go manalik se. Well, ceach bhfuil sibh, cuma. Hello, Warda. Hello, Nancy Storr. Ceach bhfuil sa? Níl Caile warm. Bhí an list na gáirtí níos fuide chuile bblion. Ó nach bhfuil sama. Cén dá a dearna go heoltar cartaí chuig an Jarman? Ó, cin Jarman ní bhór tiitina chuir an beal díirichan is más féidir lete. Donnacha stói? Se, do gannacha. Níl sé teach do bháile an nolig. Nach an troia sin in Nancy. Tá be se fanachtal san Jarman stói? Bai. Arómi doing é. Ó, tá sam gan éir lena tá sam. Nolig bháin is nar a lémín aine, gus bo bhíon nolig bo bheits a hánig cirí a bhí fextam. Bhí sí go fád. Anú, bhíon na sar a pain farsinna créúil. A tí anna cartan ol con máile an bhahop. Stoi. Ní dáta be faoin Nancy. Ach brenn, tá carta jálan i gweilgin seo hain mesta mechan sí me dinta. Na mar go déas cean gweilgi chuir ige mestó, nach mar sé difriúil hálan siúd, cean gweilgiáil. Is ínta gan smuoine bheith sin tú. Sin dhéanas me. Choil ich an á carta an héine tenis. Fiúháin leit a chorá geal. Tá go dein. Ach, goid cocar Nancy, nach mai déine le rééis síiste teachna se haganna mé. Bai. Éon nócht faoin na statues, cén chuí bhfuil si de teach de raig? Ar lálam faoin na statues. Ní chuair Michelangelo sin cead go chuinna behain, súla charab nó go me sé réige de se, agus é gétás ce me sé an nóis. Ó híle, Tá néad a caiinte, nuair a bhí se óg agus a measa bhéh a héanaar an rambadach. Ní le measa an níos óg ar an rambadach a dúirte, ná ag an rain éideachas fiú ar crunnes na teanga níos mó. Bathe teangaí láirt, ach í láirt go crunne digan tú. Agus sin ag an crunne. Tá súla man is se chaitrinne, gur ólan tú rudicinn fao méid a dúirta me leat. An lebide. Síad bí háartá na bharach tá fanna sin scúil a hí an teart sé thú cum agus snás ar riine. Snás? Tá san go má ten snásachach me sé. Hi Joe. Oh, get hálaid. Oh, just Jorma ma héní mór an thán. Chu tú cecha jór? Me get hála? Just Jorma má lábhar pí a gluna, na bri chuidir amach brúscar sin méid. Bhí tetanus jabból. Réit má salachar ar an glunne. Oh, yeah, actually, níor smaoine mar sin chuidir be. Yeah, beagad ceanál, idir na hagla. Yeah, ní me ceanna máireach. Is sé, bhfuil de chuhaine? Anó, tá sé tágur bhaile. Tá me si go breibh hásta go maigad. Ó híle taim líam sa fin láh sin. Gdéhfuil go buir fa níl an lapha na ru sí hen sin. Dhéach níos láinte Joe Roa.
Ina bhí sí óg sa meánscoil chaistí cappa seachtains nuspéisial le septicemia. Bag nach bhfuair sí bás. Íon na immune system go máchain. Gomisic Angela, what do Kira churbe? Tuglar na wacaí. Na bhfuil sé sin just typical. Téan tú iad cúile daoine agus is cumlú. Cum leis go? Na bach ní sé tóach. Tucha mé ar hí áitigh dó. Slán. Hello, darling. Hi. Twirt. What's doing? Ní mise. Taig. Cydrwn eisiau? Wagar siarm. Cwn eisiau grímarm na fy mid enam o chodwnachi. Agus haring sin elfarn siam wyneil. Eg tŵrt rawchum. Mar ia, is lergwyl ma cracen allergic den elfarnish. Na fi mag fwy, dyn sy'n siaw. Look, na byd a big deal ho. Ta mwar o hortal mach dirchanish. Hio eisiau i dy belwa hi nac nein eisiau darmad ar ri. Cyrd, ta dywod gael taig sort yn amach le hen. Mar sé. Curan mac tíre mór fiachar scanúir de níos box sagamsa. Tá cosúil le mac tíre mór fiachar. Ac Ioi mise ma, cé ho fiachar is a tétú. Tá trúan den arbot an áíire mar na bheith cuiicur ar cá go dtí mai an fát amsa. Agus sin tháinig mé elephant mór báintear. Rina, bhfuil tú géisteal am a churbeh. Oh, sorry, Eddie. Bhfuil tú cear go leor? Yeah, tá. It's just, ní man stop a cuimre ar ghonacha. A mis sé teach doháil an olig. Tuigim an email sin. Yeah, he had a lied gan luach searn, that's freaking email a chare. Stoi. So, Ballygown mos da le. Wel chwla hort fwy reg yn ei hwyr y mair ych gyd, ha? Cwydda roi ach môr beth. Ni ys hapwy'n bocsio gys o'ch statues. A bai sydd rhain am agam? Wel, ta sy'n tarn te ffryd yn am ac o patws offad y blil y hwb. Ben o'ch chi? As o'ch tiers grwt o chota. Ni le nain ag eisiau haig ma traen amser. Ac ma dy dywod bali bargwt well... Well, just come on, gwm ti sy'n gybobled yn siwr hynny. Okay. Tá Denise Rudbeg fian. Tá bagan ín smachta í horí. Ar ó smachta Charlie Sugan ar riamh horí. Hogla sin trúr agin bheith sanna le sásta le chéile. Mise, Tusa agus Denise. Níl Angela chud a chuineal siar. Tá sí maithe gobar ach ní higann sí gnó. Níl sí cliste fé mar a Virginia. Níl saolaíocht eici. Sínta chur dtíon tálaíocht. Cé ní si bhfuil donna go rincuí? Fiche dó? Fiche dó? Mas tú nach bhfuil sin am aige hí héine bheige? Gus nach bhfuil sin ag a thola lag an bhliain in is. Iad tá nála capí bheith specialta. Se, stoi. Cadw hyle ein sy'n cwn ffyn y statue show warcus. Dyn nhw'n sy'n tlwysd yn ffos gan ei ffegi ffos yn, ha? Ni'n rwy'r be rwy'n dy ffwg. O, na chwan. So, syna ffan ach wyt ti'n gyrra gyda cachyn yn y gyda ti'n gynnu hwb, ha? Ta sydd clwyd i le broli am gyffoliach. I'r waelym gyfechach ein dyn eid, go di gwyl mae hen, go homlan sas. Come on, warcus. Gyda'n rhywun môr. Noch tofer gach rwy'n sy'n ei hamarch. O, want has wla mach noch tofer na. Mwr cyhesan. Sian eis gymaint rost na rhywun ysgantro bechas, e? Beg sy'n gydjas yn lofe ag yn dwy'n ffeint i sahar. Ie, mar arw. Wel, ni'n mi ffo lach ma gohwn da tam o dardyn y leihyns sio. O, bai dad, yw fydd y hoi nisht as arn. Sean, chwi dod ydym a chos yn twam. O, Denise. No, ta Sam. Ni rawr yr beher siwla gwy. Denise. No, bach. Ta sy'n am atad da chwyd stuff a charla chélag sy'n ach don otio. Eist lomer son... son... Nis dwi! Ta mei reil ata, agos sy'n bob lotha sio. Is Charlene, mae cabochtas o gyfeted o'n pob sio yel. Sy'n ag ydirwch nhw ddyn ys mi. Agos colwa agos y sfeidr.
chorbe. sé menamse atá nó documents ar fad, gus ní féidir leat a bloody tada a dhéanamh faoi. Bloody tada!